Tenat enforcement jong office u district transport officer ke East Khasi Hills district hakan nok pai sengi jong arpusan tarik nai luar arja arpusau kala penlong ya ke jing talasi ya ki nongnya Shaka lani ki rider ki Kamai lingba ke rapido app Khlem ke permit. Nakani ke jing talasi la yok ban bat komba arpongot ki rider ki bamdon ke permit bala pengat ya ki jing dan Kuna ke ba shipo hajar tingka ke baki hab ban sia hapok khatsan sengi. Hakate ke jing talasi ki nongnya kali Shaka ki Kamai lingba ke rapido apps la lap bagi Kamai lingba ke online bat ke offline mode ru kumju. Las dangai ke jing talasi na do ka arpulai tarik unai luar arja arpusau haki benta jong ke nong ba Shillong Kenthop ya ke malki dan gati barik bat kiwei. Hapadang ke jing talasi la don koi ke Kynthei ke Khlem akor ke bala jrong kti bat Thab ya ke kamera kat ba dang ring door ya ke jing talasi ke taru hadin bala bat ya ke te ke skuti daki bor pulit. Kene ka Kynthei ka syong na dian jong wei urang hakate ka skuti ka badon your registration number ML05AC in real lai iwei not. Persyar gila all ba. Number 05. Ha? Number 05. Dan yang mbak antar apa itu office SP na sebelum tapi abe ada simpai ai tadi kalan ada yuk. Kalan kan guna section 193 ko jar fine. Ai sebab. Insya kalau kau boleh insya Allah percaya dengan itu. Kene la fiong in ai bida ga tuga yu hapo kasar sigi la da fi in seven ga tuga ayu ko jar le ga fine na fi man seven la da hapo kasar si da bunga man seven kan sa po shakot de sam ekran mo pa na ko ari da ko jar ga fine de pas look nine se gir look nine ane ko jar de la da fi seven hapo kasar sigi kene na shapo ko da fi ya kren ko de Lampak atas dia kan yang pokok itu. Saya itu apa nombor phone? Saya itu. Nombor phone. One video saya. One Kamai itu orang itu venue registration ni beli ni beli topik ni dia ni Hagajia kendo baruba Hinge District Transport Officer but Secretary ka Regional Transport Authority ulaong kala don ka jing ujor na ka kenhon ki aggregator ya ka jing Kamai ki rider ki Khlem don ka permit ne ki kot ki sla ki babyang bat kumta la penlong ya ka te ka jing talasi man la ka sngi ulaong balada ki samla ki kwa ban Kamai lingba ki Shaka ne ki skuti ki de ban le e ka permit lingba ki aggregator ki bala dep register hakatana transport ki badon ya ka plate number wrong stem. Kene jing sagala don ko complain bi negini agregator ki bla yo license te bon gini bi ya offline ki bum don permit takdaw ni haban le gini checking ti gini checking kan ya chikmat nai chikmat ni kon le man kesni tikini banyak Shaka ki haban le kuno menta pada ki kwa pen yo alat Kamai itu ti hab apply permit ki hab de lengba gini agregator kin lagi kendo ki kin lagi yang banyak ki itu agregator kin soban apply permit nang in su issue permit ki selawan apply sorry ban Kamai tu ka permit kan hab apply kita ki agregator nen kun apply ni individual ki dokumen ki di jong yu tam gini hab ja leng bawa agregator permit kin ngini issue individual tam hab ja leng bawa agregator ki ke pan ke Baheh de ki ya Khlem permit tiket kum section 192A itu hab su which pure ja ke pan ke dis pure ja tolong lagi museum kim su ngila ban prot ko ke sepet ke kot bat ke kamram ke de benda tang idang susunang gini sngi asngi te gidang don tang ko at hoteli isra gila ya ban ngapa dia report yang biai nang sepet sibit kan tuli gila kem mathrai po at hoteli gila don itulah don dapat kita ibuan siu itu apa ini adom ta em padon TKI ka
nang ni sekemat kan. Mengi aipor ki khasan sini bi kadon kata por time limit ni do ki khasan sini. Tingi sepej hadin khasan sini tingi sepej ki future course option pat ini benda. Ki ke kuat ban Kamai nang ni sekemat. Kemud ki hab yo permit ki haban apply permit ki hab lembaga agregator ki selak ban Kamai. Dari Kamai private kemudian kelong illegal tingi nang ni checking tingi ya bet sekemat nang ni man sini. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.